namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to have the Gupta. Recurring with link on the Centurion Studio. Agaza this year. I can take. Yeah, so if you can scroll account you have the group as you can see. If you can scroll from go post link of the 12th of November. Now of course Africa atsala ku vafana lava hi December va ta hlangana na timbila ti khaterora hi leswi nga fika tsala swona kwala avekana leswi swa tinon leswi which means of course ovula ku va ta va ri hansi ani maswoko hinkwenu ku zi ku rintiwe ndlela lele wu kombisa ku va ta va ri karhi va submit to vona. So as you can see how the Gupta is busy kwalano le ka studio xa Dr. Joe Shirimani te an lava argument ne le studio xa Dr. Joe Shirimani la so lo aku vafana lava evulava mano guys mako li very clear ngo vafana lava evulana DJ Gift Mpanyas and Salan the producer kuva beef li ayisa ku towards vona so tele ku vuye this year ku na beef na the artist ku ku beef na the producer ni veta ku wow okay and then initially kuna posting one I tsarini la ari voneni ko kwangezani kota ku ndla video mara ifike hi vona fika tsala ku revenge ina nkoka munhu a swi twi leswi anga ku twisa swona n'wana mani hin'wana ti-post leyi a nga yi tsala la so it looks like maybe it might be related to album ya Dr. Joe Shirimani ku na yona yi la ku twisa hosi nkove ku vava hikuva na yona vhele yi twisa ni ku vava hi ti-beef leti ti kha ti endla na 1 million obviously ma yi kuma na mhaka ku ri ku hi zama ku yi connect so there is a possibility ku ri swi nga va hi ya swi kuma swi humelela ka album ya Dr. Joe Shirimani va ndla revenge hikuva already a handleni video la ka Master Take yi kombisa ku vete i ya ku vambiweni loko ya ku vambiweni hosi ngove ku fana na Yesu hi ndlela yin'wana ya fela swidyoho swa hina you might remember that exizwa mara the main post ku ri leyi ku kombisa ku hlava the Gupta i busy swinene no beefa ti-producer ta hosi ngove a kombisa ku ti nge lungi hi ndlela yin'wana ti nge lungi ku hi sayiti ra yena hi ku chaya va ta va kha va hlangana vhele so mhaka leyi ni sure ku yi twarini yi clear so which means ku hi sayiti ra hlava the Gupta team ya vona yi ta va yi kha yi wina le ka Dr. Joe Shirimani against team ya Mr. Post hi leswo. Hakuna nchuma la. Siyahlangana kwi. Ali mtabuya na. Kare chika sasa. Ito la charge wena. Ito ya discharge. Au na ngote. Ali. Ali. Ebe mujina ba. Mara wena ngete ngete charge kwa mpindiro. Ai.